Ka mau sabir sport club haka new tarik urisau arjar pulai. Kalaupun kut no ia ka under 15 final haka madan makreng. Hamos nabir haka tay kajing yele kai final. Katalang junior kala job ia ka mau tungper sport club lingba ka penalty iway lalai gol hadin kajing ya khai ka marsi gol hamadan. Haka tay kasi haswa ban sedang ia kajing yele kai final. Lapen long ia kajing yalang ka lingkot. Haka kajing penyai da usama jobs in kumunong yalang jong ka sport club. Ulai kublai ya barok kitim ki bala wanrung. Badon kumba arpu ateli bat kerpan arteli kitim ki bala poi sak final. Layo ia ka jingkren na ukongsan hak kesni usamla lumlang karsemli ubadai presiden jong HYC West Kisi District. Ula kentu ya kisamla bawat klet ya ka jingong Kristan papidon hak madan katakan kentu yupi hak sap jompi. Ula ongru ong em ya ki jingde ki besneu hoi ya ki jing yalekai banang tu seprang hak jing jompi. Ula banru bawat klet ya ki jing pule 4 minit hak jing pule kon dak babati ya ka bor. Ula ai kublai ru ya ka mau snabir sport club kabala jupenlong ya ki jing yalekai man la ka por ban kentiu ya ki kam yalekai football hak thany bat ula kitbok ya ka club kumju ya bro arteli kitem banang tu seprang nak wi ka por sekoi pan. Ha kajing yelekai don ki bajob don ki baram ki bajob wat sang sarong ki baram nang yai minot nak we por sekoi pan pat hadin nang ta layo ban penha perdana ya kajing yelekai da usam na lumlang karsemli ubalong ukungsan tu andre la rapi klet yau blei kami kum kata rei pide mikan mau yau blei ba pidan hang no la pidan kajing yelekai kan mau yau blei kan mau kajing long tu bru tu blei ban kan mau ru ban burom ya kinong punya ki jong pi ban burom ru ya kinong punya lada pile rung football hang no dese dei tang kata kalenti wa pen piu pi nawe ulum man poi sekiliat yo kadang i sibun ki player sebentar kebangi aingu yo play ki kun samla khasiru Iwan ra ya kanam ke burom ni gas layo pula ada ki kun samla Iwan ra lang bagai isi akot Iwan ra ya kanam ke burom lagi bohong tang kita lagi kun samaru jong kadong ka thaing ke jongi nyiap kermen bakin wan ra ya ke burom ke jongi kumgi kun samla te kublai subun ni ke jing khat ke jong phiru anga hakane ke por adang dei tang samla ubadang rit hakaban syakri ke imlang salang ngam tam ada ngam dei samla badan BM kum kuwe andai ke jing khat ke jong phi ke jing kan mau ya ke jing ya trelang ke jongi ban kentiu kam football hakeleng-keleng ke bentang ngam ju kernga abanga lej hang no andai ka baning kong kalong ke jing ya i ke jongi ke jing ya jan ke jongi balase hakawe pakas ngi la beli kalan ngin yo kham koridor ya ke ban ya senyang lem nam ta jong phi kum gi kun samla di kublai subun ngakit bok kebriang ya fi baraat legitim bakum juru ya ginong penyaj bakin penyaj bakan long gajing ya lekai ke ba itenan bat phiru kum ki players burom iwe bat kum juru ai bakin final kadai kan sip tang ka we na pring fi ki at legitim andai wat ngorem 4 lada ki poi sakano ka ken terkedan lagi jing job wat sarong lagi jing remru wat nam snodiau kapor kadang bon ya phi kum gi kun samla tangkawe ngekerpan ngi bedang bun bak pidang yele school te tangkawe kalong ngekerpan kajing nang jing start kadai ke benta bakung san kajing im gejungi wat penle no kapor ke jong phi wat nam tu kapor praktis kajing lekai football bati kapor dak jing bat ka kamram bat rekod kadai ke benta bakung san nam ta jong phi kublai shibun ublai nak kulang nam ta jengi barok kublai shibun